baik kali satu solusi dan buat kita dulu ya. Holok siya Tuhan itu Nahumemego Tuhamu na geleki Atau parhaseanda Sasudena lojaki Bahen kame bohalmi Lampatar tuduho holong mina marna tuai nunga sudah kogoki ainang bot maariki salpuma natiuri Idao awadu tu pataki rapat maruduma hamu sudena geleki padao diluki soartami tondiku Asagok damea di pangalam di Tuhani Bai masona rohako Suara ya bang, tahu ini tondiku. Lampatar mapatuduho holong minang marna tuai nunga sudah gogoki ainang bot maariki salpuma natiuri Bemuse Ida ombu awanu tu mataki rapat baru durba hamu sudena geleki madaoni luguki Asagok damea di pangalam di Tuhani Bai masona rohako Asagok damea di pangalam di Tuhani Bai masona rohako